Ministro Transporte e Comunicação Miguel Gonçalves Manetelo, acompanhado do Ministro Planamento e Investimento no Estratégico, Gastão Souza, no equipa técnico Conselho Geral Cabo Timor-Leste lança tryout conexão internet fibra óptica ba operador telecomunicação Sira. Ministro Miguel Hateten tryout ba conexão ni, hanesang etapa continuação ba tryout nebe halona ya fulang Novembro tinan rihun rua roru resin 5. Ya trial ita sosa governo ka CTLP sosa ba fokus ni 10 gigabit. Itulah hola barak, itu hola te barak mai lau agora. Quando taman ba mercado, depende ba necessidade usi mercado. Timur Telkom karola hira, Telkomsel karola hira, Telmora karola hira, ISP sirna karola hira. Usni ba itu mas susah ba, tidak susah ba Australia ne, CTLP. Selain itu susah dia prepara reserva para itu, cabo itu nih reserva para itu 13,5 terabit. Mas 13,5 tera ini sudah olah dari kita olah dia, mai usaha ini laku, governo laku, itu susah banget. Depois CTLP, angkutan faliba, operadores, ISP, nomos, diusi dene, fornece para instalação. E a Fatin Hanesan, diretor técnico Timor Telecom Francisco Leite, sente contente, tamba oficialmente operador ne, consegue halo ligação no pronto serviço mútuo com CTL e a desenvolvimento rede nacional. Para já, o governo do CTL disponibiliza capacidade de 2 gigabit por segundo. Aí ele vem kami se maximizar a utilização para a minha cliente tanto do serviço móvel Nunemos fixo. Nunemos, vice-presidente marketing Telkomsel, Heru Yulianto, avalia projeto no dar passo ida hosi estratégia governo atau hadiah eficiência serviço internet. Nah, dalam rangka ini mulai 2-3 hari yang lalu kita melakukan trial connection dan secara faktual internet yang datang dari Australia sudah mengalir. Jadi beberapa customer di Telkomsel itu sudah menggunakan dan merasakan internetnya. Jadi sudah mengalir begitu ya, walaupun mungkin secara formal baru di launching atau lançamento hari ini. Governo garante durante período tryout conectividade fibra óptica se fornece gratuita atau operador sira no público belecente direta experiência velocidade internet referida.